kwanentombazane nje lathi uZimdola wahamba emsabazweni wayokhonkotha khona ekhonkotha into ayithandayo wakhonkotha izinto ezimbili wathi one yena wafelwa abafowabo akachazanga ukuthi bafa kanjani bebulawa NIU bebulawa amaphoyisa wathi NIU yesathu esho nini wathi NIU yesathu makufika yona abantu bayesaba. In short, he was saying engasatshwa, that's why there is this